Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Executive Member ka Khas Hills Autonomous District Council ubakmi yakatanat lan uba Powell soklen ulapan pau ka Jingthmu Halor ka Jingmi ki khubor lingba ka Khasi Students Union bakaladon ka Jingthmu Thied Jaka ki amali barim shaki Jaka badon yo Uranium kania kala banbu ya ka Jingma ka bakrau ya kari bat ka Jaitbynriew barok kawai laong uba Powell soklen habakran chikila pathai khubor ha ka siningkong jong ka tayo Uba Powell uloong banagaliang ka District Council kan sapan ki Jingtep bakhambania na ka KSU Halor kani ka Jingthmu Thied Jaka ki he haki Jaka badon ki marpo khando u Uranium da ka ba ulapin tikana ba ka Voice of the People Party ka persha bha ya ka Jingti Uranium ha ka jilla Ang katamo nga SUE naki lapatay ko bor ba kran hi kinong ilam Jaka sen KSU te baka dong kata kajing tuban Thied de Jaka kalong ka bas ko kya ka bu ya karibu jam ni kajing maka bakrau te definitely nak liang jung ya ka concern nya sa wa ding tip alor kan ni le singen nya sa panru mo kajing tip ka bakhamnya nak kilong Jaka sen nak kinong ilam Jaka sen KSU ka ya kumunu kan ni kajing tu kalong ka basishan e kum kita kan ni la banyak kendu ikan ilam Jaka sen bangin panru ki kan ja record ni kajing tip nak liang jung kari dia nama government kalau berbuat no itu banyak kan ayo Jaka sih itu macam ni ketika mining maka dia ketika Jaka tourism nang ketika dari kebebagi cuma pak hendak dari dengan kemudian yang pakai BP ke stan ke isu dan bersah kadang bang Hima ka Voice of the People Party kadang win ke parti bersah ha ya ka Jingti Uranium presiden yu badan dadu kapor mempat dan ka VVP ru udai win ki bala bersah ha ya ka Jingti Uranium akan dikajela ka Jingti kema pila ongin constituent ka inquiry nya sa naglang jonga ba i ba matung sara mat jong usiam ba ka isi ro ko kai ba ila bande alo dikan dalam keniru ki nakalang ke siu ki pipang ba ki kuat ka resolution naka ke HDC ru khnang nya dai ki kindok si abstain ke ka jingi HP halor kani gadi kat tak adon ki no lam Jaka sen ki su ki ba la ikan ni bagi ra ka resolution bakla don lu ka jing ya bu ka jungi ba na kalian ki nokit kam ki patmai jong ka kesu ki ko amanya kendu i kum ka isi jong ka ke HDC bat ngala akitian ya kene sha isi but mesinya sa bu ki jelang kini kisni bat pentip officially sha kinong lam Jaka sen kesu penyakran ya kini kimat bat ki ba kum ka sen ka ko amanya kan ni kan Tapi nak kalian UCL nak KMD, kadang orang fresh thoughts like see provide yang ada project ni. Hadu mata tempat don ni, kapat don jung tho. Ba kawan singin kata baik kan. Ini ada persiapan mo.